Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanggu pebiyu telepon Allah sayang kapegah drotemu iman yoga ge uji bago masalah lam jujur langkah sakit ngan senang hanggu pebiyu telepon Allah sayang kapegah drotemu iman yoga ge uji bago masalah banjur langkah sakit ngan senang landung ge coba ngan ge joga sin Allah ge nenging petaten sabang landung ngan kaya tanyo ge uji ngan naraseki bekuforia lam perjalanan padum bawaten ujian badai akan terasa mejan raseki yumpi kalayen ada tatu mehanggah belanja peyang tak pebut sangyum kacanggih hohoyang taseh leharum riba peleweng tat lelambut mita peng sirum melenceng ku serta mengelam proyek di dalam nanggrong iman tanyo sinan gecuba sinan tak kayem orang terpilak dalam menyogok betu pedaya jala ke modal kedih ubah beng disodor persen peita hawa peita tatim pelaku bungong dana tamohon syirkatan cara tajak metani pikurung bereng kayem tan tupeh tulungan hama dajir kuasing oh tajak panen tekale wereng hala sapena tajak ulaut kayem tanah angin mengkod meneng mejan pihana oh watelero nyan pika puneng tantruh meagen urung blohanan hangge pebiyu telepon Allah soyang kapegah drotemu iman yoga ge uji bago masalah lam jujur langkah sakit ngan senang hanya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.